So sekarang saya berada di booth power plant, Crop Power. So apa yang saya nampak tahun ni Agitech dah banyak improve daripada tahun-tahun sebelum dari segi lokasi, mudah parking dan sambutan tetamu. Penganjur telah melaksanakan job yang sangat bagus, di mana kita dapat crowd yang sangat hebat pada tahun ini. Banyak info yang sangat baiklah pada tahun ni. Di booth power plant ni, apa yang saya nampak, produk memang sangat bagus. Contohnya macam Osmo Code. Agitech kali ni lagi meriah. Tahun lepas saya dah pernah pergi, tapi kali ni lagi mantap. Tadi saya dah pergi sekejap dekat booth Crop Power Plants dan beli beberapa benih dan juga baja. Dan very informative punya staff, like very good, very friendly. Sangat recommended. See you next year at Agitech 2026. Agitech真的让大家收获满满，所有种植上的疑难杂症、农业的新技术，来这里一次过搞定。这里还是寻找农业解决方案、学习以及交流的最佳平台。宝芝科技与你明年再见。